Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah alaina Ikmataka wasyalaina ingkajaina bila matika ya ahamamarohime Allahumma ta'alaina Allahumma nawwir qalbi Cahaya ba Nabi Cahaya Nabi hati menemuka Cahaya ba Allah Cahaya ba hamba Cahaya ba Gure Cahaya ba Gure pintu hati menemuka Cahaya ba Allah Cahaya ba malaika pintu tawa menemuka Cahaya ba Allah Cahaya ba hamba tak payah tak usaha lang hati rendah buka hutan senolani tak ada yawan terwah dek dapat nyanyi lagi hati lempeng malah yuk nang lai percaya termeng mudah di pintu hati rangkulah biang kodenya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan tampil peserta dengan nomor undian 045 atas nama Muhibban yang berasal dari Menasah Blang, putra dari Abi Jarjani dan Bunda Eka Julia Santi. Utusan kelas Mubtadi'i, anak didik Tengku Sriyanti Amanda.